svečano vam predajem ključeve od glavnog ulaza, znači od haustora. Sa srećom, možete i podijelite. Izgleda i pičiću i u rašestiću. Obavijest o sustavnoj preventivnoj deratizaciji. Iz ovoga haustora miševi davno utekli. Stigli mi. Ovo radi BH televizija. Malo para, a velik obraz. Bravo. I pravo čarši. Eto, živio ti men. Šta je ovo? To je... Molera je renoviranje zgrade, šta? To je haustor i majstor. Ono je haustor, a mi smo majstor. Ili Džabalesku? Džabalesku. A odlično, to je pravi posao. Ne znam, dimenzije, vidim da to lijepo izgleda. Da lijepo stoji. Znamo se ženite, ne znaš dimenzije kolike su. Slušaj, nije svakome ispod brda pjevati. Mislim da ova ekipa koja radi, ovo radi više nego profesionalno, jer ovo će sad odstupiti od ostalog izgleda. Moj majstore. Šta kažeš na ovo? Ovo za sada izgleda samo služi za otvoriti konzervu, otvoriti pivu i kartuš prepoloviti. To otprilike si Za sad, jel? Sad je ovako. A onda dođemo kasnije i kažu, sad je ovako. Haustor treba da bude ko ekspres restoran. Na tu bečka, pariška, ražn, čivap, šmučkalica, pljeskavica, puhana, prodali ostao graf. Samo neke. Znaš kako se ovo zove? Fast foodo. Kako vam se to kao ideja sviđa? Kao ideja, dobro. Imate podršku, nastavite, birajte što više haustora. Majstri! Ovdje tražete 3 mačke. Iz Sarajeva su, odi. Gledaj ga, Lavčino. Bauk prljavštine kruži haustorima. Tako je. Majstori Bosne i Hercegovine, ujedinite se. Napravite. Svi na posao. Ako što treba da vam mogu biti od koristi bujru. Ibro, hvala ti na ovoj finoj dobrodošlici. Kad te vidim čehru, kad te vidim to lice vedro, ja sam zadovoljan. Maša, dobro nam došli. Ne dolaze nama svaki dan fini ljudi. Neći fabriku. Paspo će biti. Moram sastavi usta. Jer ako ti ostanu tako, vrabac se popne pa ti... Napravi gnjezdo. Pa možemo napraviti vrabac gnjezdo u ustima, razumijete. Jel da je? Ja, pa ovo je nešto super. Pogledajte, evo. Ja, stvarno je divno. Pa vi ste pravi. Jel da je? Šta vi mislite, da li
mogu pisma stići u ove sandučiće? Da li iko ovdje šalje pisma? Da li razglednice? Ovdje ne može stići. Ovdje samo sudski poziv može. Ne može ni to doći, ništa ne može doći. Ništa. Ovo uništeno. Ovdje mogu dobiti samo gripu. Mi ćemo srediti haustor, ako vi budete zadovoljni, vi ćete onda dalje organizirati unutar... U koridora 5 ili zbog ovih primanja i stabilizacije, šta je to? Da je bilo nas tamo u poslu, da smo se mi uposlili, to već bilo gotovo. Mašala, Bog vam dao svako dobro. Stvarno ste pravi. Svaka čast, gospođo. Vidiš ti ovoga raje, što je to fina raja u Čapljini. Negdje dođeš dadnuti šipak, a ovdje suhor šipka, aj živle, Ovo ti je, moj prijatelju, pošto imaš ti zidova, kad se farbaju, privale se na ovu stranu. Onda smo ga ovo stavili za pridrživač. Aha, kada se ne pridrživač. Mi ćemo sad ovaj haustor tako lijepo srediti da ovo više ne bude ni južni, ni tužni, nego ćemo ga napraviti tako da bude novi ljepši od starog i stariji ljepši od novog. Jel u redu? Čestita! Evo vidite. Gledam vas na televiziji. Gledate li, gospođo? Gdje smo pošli? Poštovanje kako? A ja sam mislila samo vi te u Sarajevu radite. Nije! Evo nas! Nas neće u Bosnac reći. Majstora treba vas za pozvat u kuću. Majstor je vas za dobro došao. Ma je, nekad... Dobar majstor, vas da je dobro došao. I dobar čovjek. Imaš haustor i puno želja. Hvala vam na gostoprinstvu. Bilo nam je lijepo zbog vas. Zbog pjesme, zbog druženja, priče, Mi smo se ljudikanja. osjećali ko kod kuće ovdje u Trebi. Ovdje vlaga izbila. Evo sad će vino početi suditi. Evo vino. Aj kad si već se prišunio dođi vam. Malo ćemo onu boju, ako to puno ne smeta, 1-2-3 litra vina bijeloga, pošto će biti vesela boja. I da to miriši, da to pjeva. Hugo, šta je ovo? Ovo vam je crno za ovo farbanje, a ovo je bijelo za ova farbanje. Da sam ti ja rekao za čitlu. Da sam ti rekao vesele boje, svaka. Ode. Vidim taj zineta ode babu u hendek. Ovo je limun boja narančasta. Ova akcija prerasta u pokret u našoj državi Bosni i Hercegovini. Mi želimo da s ovom akcijom skrenemo pažnju ili pozornost javnosti da sa malo sredstava i sa dobre volje i sa dobrim ljudima kao što je prijatelj moj doktor, profesor SCM Vajta, da možemo raditi mnogo golemih stvari. I ako je moguće, jedan mali aplauz za haustore i majstore. Majstori! Majstori! Majstori!